So a cardja, ní féidir le min teanga a bheith bra ar scolna lena chuniol bio. Mar a leitr go fór lehan, a daide socain Orliachta agus in neachlachtas internationalta, maidir le planal teanga. Ní féidir le min teanga a bheith bra óhain ar scolna óhain honey a chuniol bio. Kense tan ró nach bug ag an his formule a planal teanga. Ach de rini yoga ina phobal etula to gur ga ar spwasanna tomhatha ina welin vin teanga mar wo hummerseid canasa is bathe teanga I lort go socialta. Marín, jantar na harganchi at the pletcher sa cur lehar shaw or son aquani a naithni an goil special drak lina spwasanna tomhatha galaha shaw. Acker di spara, Marvi Ratchis ig Marcus, is me surely of a Leannáin stir horle form the oak, a tamar prio agriac doiga ig femni shake hunde. Ta ober form the oak jerryha, a vague takula traha kui groupie oiga atula o hue. August tashim mar sprekten agriacts and blint the bugga macroing, and curhiga modulation oberoiga gaelic, a will frewiha, and mooliac toggle pubble, a lachnu mac teven wee than a shake hunde. O Yarkain bugga. Oh, come lishka. So, huntu sa curla scale form the nog, arcing midgamin or forbert na harnula oiga, agus arm valak, a daki and an ober oiga, gajirak la hersi plana la changa. Ten arnul oiga galiga, a galun yark and yart, snakuig jeg blina, o no runny away. Bunny'll form the nog, egg and am, Hun afjohan na Gaelige an Yartu, Fried Arnul Oiga, Funul a Orbert, Margales afjohanna, Efactacht Earskulla. A gavilis a cuig jeg, Tuggy Ehintis, August New Splahis the Orm the Nog, a vague family mar agriac reganach, a Kahu Canarioga, agriac the Oiga, August Clactus and Oberoiga he last maid of Elfirsta. Civilian fihe heen array to Ehintis Efigul, Ogin and Ish, Onuder Sigis, Edgehis Markion agriac reganda Oiga Ohue. Shaw of Lashu, done a servicey atula, a ta forberha Ohue, Eddergavi listani, August fihe caher. Mar factor Dave to lean the Hivraha, Edder Bell Firsta, August Laroli, Gahard. August the form the nog taku le traha crui grupa in a masho fad na shake hunde hunnen na servicey oiga a rangu and teen caher canter no hunde nakwal magic family on na an fermanak acta magic ober filaher le greवी hachanga sa hunde hun frastal earn rectani shaton. To ga common oiga ta togaloging lonny hen ekel le bunskul. Sara Limister Flannel Changa, Mel First Jug as a Laroli, Mar Hula Chevigny Joe. August the Curhig of Forberha Pubble, and Ig Form the Nog, a Huggener Infrastructure Skull Fubble Etchel, a Gaist a Gang Nian Clactus and Planel Changa. August Ni Doilum Gwell Cudger Bina, Common Oiga Shaw, Lonnyha Etch Nakwell, Efigak, and the Hudge and worse on scam the SPGs. Major le tusiacti ibriactil suginia to ramshi fragrac dear lay at her laweg and agriact and me in which occur hung king galehul. Claritur grippy oiga, August takitur le forber ibriactil strati shack and oberoiga gahetchil. Njartur na harnula o lagale, Fried Clarna, August Canary Oga a Cahu. Current form the Nog, and Ober Shore Fad, Hunkin, Fried Moonla, and Ober Oiga Guhasak. A Curter Bam or a Cahu Canary Oga. Frastlature and ear warhanak na harnula Fried new Canary Shaw, a Cahu Hun and Oberoiga Gaelic August and Arnul a Glaki Hunkin. Shaw Blashuden Kenyal Ober a ta Ider Lawa Ogin Lagini Oga. So Tfishan Ogamanesh o Costin Nielog, Shaw Costa Reganak a tag flay Lukuknanini Oga Cur Hunkin. A Searam Forcha his Prio Luke the Hudge and Oberoiga. Misha, August is Misha Kiva, August is Mudgeon Birch, every capeg form the nog, Honaveg Ober or Cushion and Yellow.
Is Mhic Canal. agus is meiste Leannáin. Tá muid síos a Bush Mills an seo an session Yanni. Bhí me sé Facebook nuair seach ag an tús ach nuair thosaí sé bhí muid le suas agus i glóir sin na céal agus ag feibhí nua amach faoin mu déine híon agus nuair thosaí gach den i glóir bhí sé for mí comfortach leis na daine eala bhí hardgarm agus inis tá sé ansáhara. Tá muid ag go Boston agus tá muid ag dul go mór leis mar geall nach chála seo sa phobal Gaeilge a Rio. Is deis mór é seo. Dhéanamid sin an fear níos comfortach na céile agus codin an cosin na ghéaló len han sin dhéanú. Tá mé héana agus blachan agus na daine eala sa coiste ag gábhéh dhéanú tionscadaí airgid a réit na bbliana ag teach séas an Boston. Na rudí mé mas i gceanú na beidir rudí sa scóil han rudí go mór le cluthe péal an iad na múnseirí ná bonsail na rudí go mar sin. Bei cosin an ghéalóg ag gol go Boston im Leannáin. Bei an cosise ag buú le grúpa de bondusaí Americanathe an ólas agus esprís a rins. Deanan an grúpa oige bondúsach seo a bhfuil loníthe a Cape Cod a gcuid obair oige trí bhain a bhaintanga dúthasach héan. Mar sin, bei neart ceachtainna áirithe le fólam ag an Birds grúpa ó na céile. Leannaigh í an scéal iontacht seo ar obair oige dúthasach ar na main sosialta ag Fórum na Nóg. An grúpa oige seo gal go Boston ach go mbliana bé cuid de ferns an oireann fásta ag freastal ar cógail a bheits ag phléile minteangaí san Idal a South Turral i tír na Mascach agus go dtí an Bhrattenbug. Le bheith brathnú agus ag fólam únar cóglachaí ar an deachleachtas idirnáisiúnta a tá buinte le mincheanga. A cathair na cumann oige seo mar éismúlar le haith flanal teanga pobl Fríd Charman oige thomthathe a thógal. Curm Fórum na Nóg an obair fad seo hon cin Fríd Múnla an obair oige chuthasach. So seo í múnla a bhí gaisgart ó taide a dorbar ifigach ide his de chud Fórum na Nóg crachar meic seachis a tá fréimhithe ar bhó flanal a teanga. Caithíonn na Charman seo atmosfér a bhaineann brú ó ghaoine yoga an teanga a úsáid ar a bhain haon. Maríon, caithíonn an obair oige chuthasach úsáid tóisialta an teanga a tar crí lár an talachar agus ag tuairstéisina do ghaoine yoga nás go chruthú leis an teanga agus leis an phobal ar bhain neormalta. Tá na míltí géalgóirí yoga ar fud na tuisceart páirteachs na grúpa oige seo, agus éascíonn na cóthaic sóisialta seo an ramfarte his a más géalgóirí oige óga ar 6 múnla an obair oige chuthasach. Múnla obair oige chuthasach. Pobal. Tá caidreamh tréan an idir obair oige chuthasach agus infrastruchtúr an phobal Gaeilge a Gotinne. Forbrian, Coibrian agus buineann obair oige chuthasach leasas, géalscoil na áitiúla agus eagraíocht orbatha pobal a más an gráthghaine. Teanga. Is í an Gaeilge an príomh mhó chumarsáide san obair oige chuthasach. Deamann seo an teanga a ngáinniú a síl sóisialta na níní yoga, i cruthú Charman sochan Orliath tomthathe a chothíonn féinnealacht agus daimh leis an teanga. Caidreamh. Trí ran farteach san obair oige chuthasach, chuirtear daoine yoga ar a gomas, cardas a dhéanú le daoine, chomáile tuiscinte orbairt ar cadas deach caidreamh le pír nó duine fásta an. Politeacht agus ran farteacht. Deanan na dúchlein starla tugad futhú ag pobl na Gaeilge a dúscart na hÉireann, daoine óga a ghlacan páirt san obair oige chuthasach a chumasú le bheith ran páirteach an réamhaithis politeal. Caithítear forbairt na scileanna factasaíachta agus chumasú pobl trí bhéim a chur ar na smuinteoireacht critiúil. Cur thuige. Caithíonn an obair oige chuthasach úsid sóisialta na Gaeilge taobh le cur thuige neormalta le haidh tógáil caidreamh agus an ólam. Cur thuige soch hangólaach esprasach tomthach. Úniureacht. Aithníonn daoine óga gur gáil factasaíocht agus abhagateacht a dhéanú ar son spásna don obair oige chuthasach. Agus trína ran farteach réamhacht le seirbhísí a amsú, forbairtear mion déanalaach chutin, i dtéanta le mion leidir úniureachta do goman oige.
So mar bhí rete cardja, dasgur múna seo ó taide bhí jantogin a gahíle sa séideag agus fihe híanaéis le hallscoil lolaí a luiríon go tugan na spásan na sochain Orliath de tomathe déis na New Ormalta go gíní óga an ghéala go úsáid go socialta a go hexábailte. Tá rint samplaí aga manéis a gaisgart ó an taide seo, agus bhí taide eile janta a caiithimérá tanne oltíthe idir fórum na óg agus an úidir éide his sa fihe dó. So seo quote ó Gríomhaí Teanga, Mhic Danley at bhí obair mar ibrií óige ar an ómé. So dear Mhic is an obair óige géalaige agus obair phobal. Tá obair óige mar chud den tógra sochain Orliathta fórlaithin. Agus caithfar luhí a luíonn seo ar an taide nachhfuil foltí thugin, gurúhairn an taide seo dhéanaí trí bearla, mar tíoch an údras idir hisás agus níl an stara sin agin go fáil. A chluinim muid ó rint Gríomhaí Teanga eile ach ar dé spara ón Dr. Fergal McGunrachta a tá mar stúrthóir ar glór na múna a talánithe ar béal firste, agus tún cuman óige is mó lean amseartha ó thuaí ag féimnú le stad sificúil ón údar séidehis a hanig gné coppla factas óige, agus ar nóide tá Leannáin Teanga cír McGillivane loníthe sin, agus abrion muid go dlú an curthaige seo curthang cin leis an Leannáin Teanga an dá tifigeach ó thuaí. So, dear Fergal, as a youth provider, we're not only focused on the personal and social development of young people, our core is about language revival and community regeneration. Dear Crahar McShakish, if we got God his the Cudge and Orem, the uniqueness of our practice is that we can hit all the traditional elements that youth work hits and then some, and match it come back in a regenerative and sustainable way through promoting culture and heritage work within our practice. Clinamidgenéis Arashik Fergal, we build communities where the language in the school and the heritage work is all connected, and in the middle you have the youth work. When in Dram Jarg exploded in 2017, it was all young people. So if there was no youth project, then there was no Dram Jarg. So we talk about language planning and revival, and none of that can go anywhere without the young people. Dear Mhic, Padraig Macair Mhic, the Chudge College de Firsta, a tenis ag féimnú mar cóirdaí thuairgéile de his an údar séide his ó thuaí. Nuair tá déagarí ceangail se le heidir sóirí New Ormala, costal le fórum minó, chuann sé go mór le forbert, farsanta, hóisialta, wathúthanach, cognaíach agus intleach sacaí. Chuann sé go mór leis an éasbréis tá midihis mar arcan siad ar an idihis mar eistear forbartha chunan duine in an omniúla a orbert. Tegan na daoine óga at a buinte leis an obair óige géalaigh fríd mar cheannarí nádartha a imríonn tionathair dearfach clíoclaíthach ar an phobal. So Torrent Bally practical in a dacian an orm leis an curthaige seo mar gléas Leannáin Teanga. Agus mar hampla practical eile bhain tá fórum an óg tréis acadún an óg a landseil sa bhliain fiche cathair a déiríonn ar chura fillar seo a leanas. Skillanna, cailiachtaí, taithí ibra agus taide. Agus leis seo tá maidir inné scéim frintí seach a landseil I mí fiche cathair chun a bheith ag pléilin a réimsí ibra seo. So hanjari a chur leis an chur láthair, Factor Dave go cheanglíonn na tógraí ar fad a twinseal a serviceí óige le prósés cuachtaithe phobal ina míon na daoine óga fréimhithe is ag sealbhí róna ceannasaíocht a thugann únraachtar léidóibh ar an prósés Leannáin Teanga sna pobal luganda ar a bhasiad. So níl bailach ar bé níos fearr na críicne le críthe chur na le bheith ag clinsint ón na prentasí sin agus an obair tá ar bhainneacha fad na sé chundé. So seo iad agus gar míle mai agah. Díad is me se Carlite me se gobar mar cóíhir ar an scéim prentasach. Me se ruú Leannáin agus tá mar chud den charn bí mé deanna obair óige leis an charn. Díad speisiún Canada mé na le glór na múna an seo cumlaíir ar clúna. Is me se unín agus tá mé lonithe le glór na Mhic a Maion Cashel.
Smaoise eiste na gceile cara agus Ibrahim de chumnáid an bhá agus tá leonthe ag Gulán Adam féit. Smaoise dar manman agus tá méid obair le cumnáí dáirí agus siúlas na nóg. Smaoise cíal Mhic a bhaid óthir agus smaoise loníthe le súlas na nóg. Smaoise bheith an bhfuil agus tá méid le chumhaig sa tanta agus an cultláán an ghara agus fásta hís an ancarn. Smaoise cairm a gceáin agus tá méid loníthe le cumnáige I dag hall a tuaisceart bealfirse agus léireach lí. Tí deit bud an seo inniu le teach a tír cadal den scéim printaise tá seo an dochtúna printaú me sé gobar mar cóhairí chuir ar an scéim printaach agus tíneart amachtaí agrithe a gin den trúdeag printaú an deirí seaachne seo. Is mé sé tíarna Mhic seaéis táid an seo le túsú chuir leis an scéim printaseach. Tá seaach na grúp session anú agus cadhrálas forma a bhín faúile form na nóg agus an scéim mé bhil goldá. A réir bhí an dé seaachú ceart lena dhéanú le Michael George dacharí buníthe ar fistrí cred agus rathaí. Inniu bé si glaúpát i ceart le Hearma Gillivan agus ón bharmúla sin an géalainile. Is me ón caiad mu an seo teach ag dór. Is printaseach méid a form na nóg agus chun seo an session tríanala le Hearma Gillivan as féisisin pobal agus ónú bharmúla ó glónamúna bhí clúdaag an cumníhes agus néfach a bheige ar teanga agus cultartha dúhéise. Agus an sin in seo bhí go lé road sogin agus céan dó is féidir linn an frúséis tí cáilniu instalú in ar chuid óráige dúhéach. Well, go dtí seo tá muid in cursa cosint sin fáistí anú rinne sin coppla seaanóhin agus rinne cursa garthóir chomáid an sin aniu tá muid gobar ósíanna dá tá nuirí sin san áú ach tá godúir an bhéim ar an obaráige agus cadas céile leis. Tá rint buntáis ar fáil tríd an scéim printaseach. Tríanál. Deis na sóthaineolaíochta tomtha. Fóstaíocht san airneal Gaeilge. Le haid tealaúlas ar an scéim printaseach agus an obair óige ar fad atá idir lábha ag form na nóg, tógaí cuairt ar na main sosialta agus tógaí cuairt ar formnanóg.com.